dan. Dobar dan. Lepo, pa njega. Pa z momka. Ćao, ćao. Ćao. Halo, može, slobodno. Dobar dan, Dobar dan, hvala, dobro, Elena, kako ti? Super, A ti ko si, super, šta si? Ja sam Jovan. Drago mi je, ja sam Barbara. Hvala. A ti? Milan. Ja sam Barbara. Luka. Barbara. Drago mi je što ste došli, malo me obići. Prolazi pored tebe dijete i tako fino te pozdravi i nasmije se, to ti je najveće blago. Zar nisu svi takvi? Nisu. Nisu, ima koji prođu, smrknu se. Nisu svi, nisu. Ali ima i kao Elena jako puno, ali ne svi. Jel razmišljate kući ćete da? Pa razmišljam, gimnaziju pa fakultet. Da, ja isto. Pa ja ću vjerovatno isto gimnaziju, zato što nema srednja ono što ja želim. Drago mi je što ste došli. Ja imam isto unuku, kćer mi je daleko i unuka u Njemačkoj. Godišnje jedan put dođu, unuka mi već 30 godina, sad trebala bi već imati pravnuče, ali nemam. Sama sam. Što radite preko dana? A eto, malo duže spavam. Imam sad vremena za spavanje. Napravim doručak, pojedem u podne, pogledam seriju. Nešto vani uvijek ima na dvorištu, u bašči, uvijek ima nešto radit. Poslije podne malo odem u selo. I tak, prođe mi dan. Gledam puno televiziju. Puno gledam televiziju, jer to mi je jedina zabava kao. Tu je moja baščica, češnjak sam stavila, jagode, da me šibe zabola, da znam kuda je red. Da znam kad bude nicalo da je ravno ili nije ravno, kako je uspjelo. Tako. Selo je, moraš se s nečim baviti. Jako ste se promijenili, jednu večer nisam njega uopšte poznala, Luku. Milana, tebe isto nisam poznala neko večer, pa porasli, postali, eto tako, mali frajerčići, našli devojke. Ko zna šta će dalje biti. Ja sam sama tu, nemam nikoga moga. Drago mi je kad djecu sretnem na ulici i radosna sam kad djece ima u ulici.